Komentari poput "Tetkina lutka", "Mamin ponos", "Moj ceo svet" dodatni su razlog zbog koga su mladi sa Facebooka pobegli na druge društvene mreže. Prema istraživanjima, danas ih je 40% manje nego 2015. Da li će kompanija Meta uspeti da povrati mlade ako na Facebooku uvede kratke video formate slične onima sa TikToka i kome i zašto Facebook još uvek važan? Od skoro punoletan, ali već duže mladima nezanimljiv. Posle 18 godina Facebook je izgubio draž za one mlađe od 30 godina. Njihovu pažnju privukli su influenceri, Instagram, TikTok i Snapchat. Mislim da je to neka, da kažem, prirodna selekcija i duh vremena. Nešto što je moralo da se desi kad tad. On je dugo držao dominaciju na tržištu, međutim, s vremenom je po nekoj logičnosti stvari došlo do toga da ga zamene nove tehnologije, nove društvene mreže. Komentari poput "Tetkina lutka", "Mamin ponos", "Moj ceo svet" dodatni su razlog zbog čega su mladi sa Facebooka pobegli na druge društvene mreže. Danas su na Facebooku tetke i strine, odnosno malo starije generacije. Mislim da je to jednostavno platforma koja zadovoljava potrebe starijih. Ja ne bih tvrdila da su mladi pobegli sa Facebooka, pogotovo prema rezultatima istraživanja koje imamo. Mladi su samo, ako pričamo o generaciji Z, preusmerili na one mreže gde mogu da budu svoji content kreatori. Istraživanje koje je objavio Social Media Today pokazuje da se broj tinejdžera na Facebooku smanjio sa 72 na 32% u periodu od 2015. do danas. Budući da je demografska slika u Srbiji drugačija, rezultati sličnih istraživanja nisu isti. Mi smo zajedno sa istraživačkom agencijom Smart Plus Research ove godine 6. godinu za redom organizovali istraživanje Social Srbija 2020. To istraživanje je zapravo pokazalo da se u poslednjih, pa da kažemo, 4 godine, ako bismo uzeli neki reprezentativni uzorak i vreme, zapravo jeste opao broj korisnika Facebooka, ali je u toj nekoj generaciji Z broj korisnika i dalje skoro 50%, što je jako veliki broj. Curenje podataka, jača, modernija konkurencija uticali su na to da je Facebook konstantno uvodio neke promene. Poslednje je rebrendiranje i spajanje sa Instagramom i WhatsAppom pod okriljem Mete. Meta je posledica, odnosno pokušaj čelnika kompanije da reše probleme koji su nastali zbog ugrožavanja podataka i zbog kršenja nekih normi što se tiče govora mržnje i tako dalje. I rekla bih da je Meta pokušaj da Facebook vrati svoju staru slavu. U suštini, kada posmatramo sve što je Facebook uradio u svojih 18 godina koliko postoji, on je prikupljao informacije, gledao šta druge društvene mreže rade i veoma pametno planirao svaki svoj naredni korak. Najnoviji planovi kompanije Meta, kojima bi Facebook približili mlađim korisnicima, uključuju kratke video formate, slične onima sa TikToka. Moje viđenje je da Facebook ne može da povrati mlađu generaciju, zato što je njegovo vreme prošlo i kopiranjem drugih mreža, što mu je do sada uspešno išlo, mislim da ovog puta neće uspeti da pobedi u tom naporu. Ono što je svakako Facebook prepoznao i namerava da integriše na svojoj platformi jeste mogućnost da algoritam sam filtrira i izbacuje ono što je korisniku zanimljivo da vidi od sadržaja na svojoj platformi. U trci za novim alatima čini se da je Facebook pomalo zaboravio na svoju prvobitnu namenu, koja je i dalje prednost ove društvene mreže. U suštini i stariji i mlađi na Facebooku se okupljaju oko zajednice koju on gradi. Svi smo u grupama, svi volimo da komuniciramo sa svojim prijateljima, porodicom i generalno kad tražite nešto, stan u Beogradu ili informacije o nekom fakultetu, ući ćete na Facebook. Pa iskreno ja bih rekla grupe i eventovi da su najbitnija stvar trenutno na Facebooku. To je način da se ljudi povezuju među sobom, da saznaju o zanimljivim događajima u gradu, studenti da komuniciraju u okviru nekih svojih fakultetskih grupa. Mislim da je i dalje Facebook što se toga tiče veoma bitan.